Kawai ni kidong ka Sorchelong kala palang parmao mentakasni kala nok siniang sa Don Bosco Youth Center Corona Care Line Crashelong daki marbam bandiatan ronglem ya kajing sulok jung Don Bosco kabala shemi kajing kit clear ban ajing sumar gitu kibapang na uknyang jing pang corona. Ya kiti kijing ai sobha lap diang du director ka Don Bosco Youth Center uling dok soble Michael Makri. Habakren hakatika singi u director ka Don Bosco Youth Center uling dok soble Michael Makri ulai thu bekindong pang hakaniga Corona Care Center kim don kam ban CWA namarba kani ka jaka sumar ka penbiang ka bam bat ruyak ki dawai na kaliang jongka. Nagaling Don Bosco Youth Center Corona Care Center ni dapat di sumu ya baru kita lihat ini na support mau cuma sikit ni ai ka di sumar free education Kapde untuk makanya ke government kaba ni nagaling Don Bosco di kuapan penyai kena tahu nagaling ng government bu nakapost ka hirap ini tentang di dawai kita dalam tentang di nakab bentuk di Pinampang di ai ini nako government bu andre nadong sidong di persiang di dalaging kabam sa dawai besi di yang ini nadong dari nakapost kumolong lagi non kibli kiba bun di bawaan ai ikau dan ai dikur dan ai ini income na ketika ini Pinampang di hak teng di Pinampang hak teng di nurses ni dengan promote di nurse hak teng jong di baru ni ai play di pun ini kibala ai hai di bam na ketika jong di lembaga nega video di kuatan terus sakiwe Balada don ibangi mesin mimpi di Bashkom. Iba mula dan poi Syekh Hospital nomor 7 hospital tolong ke badan untuk kata-kata. Kebun iba shifting balik di Corona Center Syekh Hospital. Andre, maka apa dong itu? Hanya Youth Center minum charge AAP. Nomor ini baru kita kucing air tu haji di yang di parlok di beton. Jangan tak tahu. Tada kudon Jepang di mesin, kudon Jepang di mesin. Kudon mana-mana bayu yang kena Jepang. Kuan Youth Center ni sumar ini ni sai kita nila panai antam tunjuk itu kita di watting banyak kita pisong hiing penpur pra pensakra di kena Pinampang ya dibahi masem dan la pertemuan sini nama kalau untuk kerja isolation center kita tidon ini kita yo yang kejemput so one thing one Youth Center but sayo di sumar nang kejemput ditang jadi 15 Kebetulan bagi kebetulan video bagi Asia baru di kawan nak berita kalau ai di Pijing ai nak berita di Nampang sini baru nak berita ini lesibul lebih kukuda itu. Nakaliang ubak kentiu lapan pal kejing sengongo ya ke Don Bosco Youth Center kabala kloy benyatan rong lem ya kijing kibala mi haka imlang salang. Ini nakaliang kesengong lapalang di Sempau kejing ya kejingkan kini kesantai canda apa Lasang may kanil Corona Care Center. Kapala nirap subun yung kini badok busuk agba ilasyong ang kauti haki home isolation. Kumakaja makadong pagini menta kini lasang ya ka home isolation lasang random test nang nagukalay turik. Di kini kukiyas bami menta semai jadi nomor kading surat busung hiya. Dengan sungguh ya itulah belakang supaya ki hakani Corona Care Center apa si ai di smart free nadong sedang di lembah ke jingirak di gunung sosong juga senong jengi ni nyalakan air jarak ya pada di tempat minumkan di kebahi kelong baret ini persangsu penuh menyirak kami smart dengan sungguh ya madam video madam share ada kartri dari kes menjepit dia dan minta ini berbot dengan tempat kan yang tadi sungguh ya kedua waktu institusi berakui bagi para pol makli para makli Simcai ini kan, boleh semua.